Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marangi di kepe merbekas. Mersampang deket merlolo tinggo diri. Buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makdengku pesakat kami suku ten keluahanan. Mersodip mo kita. Asa datong i dengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase he ate. Pasu-pasu mo kami. Deket tegu-tegu mo kami. Ibagasan tendim simbadia idi. Ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul. Ipoji-poji deket ikecegokan. Bagai sini do, lapihan simbadia. Imo si tersurat i Yesaya bindu 60 ayat 8 ayat 16. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat 15 kan si mendok. Oda ne moko itadingken bang i kecegoken. Janah oda i beli longolongon. Hubaing moko menetep kelolonken bekas mersampang ate sohmi aman sumenda. Ale dengan sada kepercayaan, ibas perdalanan gelu, kita oda meradi ibas sada titik, marang pe sada kondisi serupa. Gelu terus mobah jana merdalan. Lot ngotiki nambue kala ki perokakan deket memuji kita, tapi kita pe kena siap mengakapkan si melungun, odai sepe mengkusuhkan. Bangsa Israel pernah gabe bangsa simbelgah, janah boi petalukan boi musuh. Kala ipe sanggup peluahkan dirina i penendesan nai. Tapi kala ipe pernah maha gabe bangsa si talu, kumerna oda tok mendahi Tuhan, janah mengulahkan bue larangan Tuhan. Bangsa Israel pernah ibas situasi itadingken, ikecegoken, jana oda ipedulikan kala. Tapi Nabi Yesaya mendokken Tuhan Jehovah naing mengubah si masai. Kala iobah gabe kesampangan deket kelelon sohmi tinemparna. Ali dengan sada kepercayaan. Ibas genep tiki i pergeluhan si oda menenteng. Lot sada soda mobah. Imo pendengan ini Tuhan. Tuhan mendengani tikan ipoji deket i kesampangkan. Tapi Tuhan tong ma mendengani tikan itadingken marang pe tikan iliai. Tuhan mendengani tikan dapetan laba. Tapi Tuhan mendengani tikan kita mengakapkan kerogin. Lot Tuhan mendengani igenep situasi pergeluhan ta. Oda mungkin kita ngeluh ibas situasi bagi sambing. Tapi Tuhan dak tong mendengani ibas karina si masa. Mersodip mo kita. Ale Tuhan mendok liasa tengok kami ibas karina si masa kenggeluhan nami. Ho ngo kami dak idengani kono ibas lolo ate manang pe ibas kini bono. Beremo kami gego si rembaru si genep ari. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan nih kita karinana, engkau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk kita karinana. Jua mau banta. Shalom.